Kardom pini bertar jik tha pini prime time news mang pini li monitoran pi aprang se bertang ton pen cepat medam de aprang bertang kung pi arjik tha Pini Chennai pen dipuan ang kelejia pan ang kebar bang swasa along Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kacharabdun Jerikinding tirang arong arabatum lang choralang kechitinang Borjan constituency angkang HDP ahawar montimong arong arat towar kacheleng kisung lapan kimesin kijonalang kaveajok Karbiang Long Autonomous Council lapan kachoning ri Bertang kung piarjik dari phit puthar bertang ton pen chipajer midam snang Chennai along kachong daramantum puthar hem kachewang non Hyderabad anong lilo pusit nilitum news unifor Karbiang Long asai hem bertanang pale Lockdown approach hot Karbiang Long pen angtan kachong data maralatum Chennai state along ke do ke thak kisung ajok hatak pen kibang dia phanan pen kisung nang Lasi kesi songja po mirjengko ahin pen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang apan chuning resi Karbiang Long Autonomous Council ake hai Ronghang asam hot chirap tulsi Chennai pen dipuan bang bom lepusi bertanang pale non ki bang bom atum kado kawe pen bang thongke balang lepusi bertalong do News Desk Report, News 24 Karbiang Long. HDP Montimong arong towar ke mesen kaviajok barla por kacheleng kisung nang. Borjan constituency angkang HDP ahawar Montimong arong araratum towar kacheleng kisung barla apor pulutang te loka Charlie Musor Marso tum Arnivangta King of Sendal chi Odroisi. Lo Charlie ahem ke dam nang lapen matne jong sit ajo phirlo pupe iso kione to kok pusitame se kachilang ahem ke ponjia phan 108 ahem konglong anta wangun e lan chatakali adang ke thom anta wangun e lapen kijun alang mesen pen kijun longle akisung aputhak non prapchin pen Karbiang Long Autonomous Council in charge PM CEM atum pen nang rapon nang jipusi montimung arat atum pen pherangke humri ponahut pirta nang pidun Bali pathar pen irai rongpi chirap chitudun pen berta pangdakpon Ratna Singh Bay News 24 Karbiang Long West Karbiang Long jerikindeng arong sopiar lot terang arong araratum lang ejoy kijun long japhan kisung nang athe non COVID-19 mati lockdown an chota kalilang lang ke me kijun japhan anta kisung nang berta kelong don atengke jerikindeng PH mati lang ahem tak kedo setame town area phan an si lang pichot halapur rong anaratum phan ke pipidan mati lang dam de darasan si thegdam long Kedam tangan asingkan ke langcora langsi jun bom lobon sita non piningan ingkan ke langcora langan taheno lapen isivet langcora si chithi nangaret lola si prapjin pen PH department lapen Karbiang Long Autonomous Council CM tumpen chingwai pon pen jirikinding tirang arong arala tuma phantame lang ke me ki jun long japan pura rara tumpen chuning repon pedo tongkamokam pen peta pangdak pon dikanto terang News 24 Karbiang Long Pinye berda lapan sikang tanilo tumithakmi Kardom